بله لسر جوینی هروها بزن بن روشا پنابرین روجاوی کردستانیین دنبا کامپا بردارج ده چاوایه یک سر بری خود دیدم میوانی خو بریز هوشنگ استمگمور اندامی کمیته نوندی پارتی دموکراتا کردستان سوره خیراتنا تتکم بریز هوشنگ دست پیک دبری کو ام در باسی روشا خدمت گزاری یا کامپا بردارش ببینو ام بزن بن روشا پنابران دوی کامپی ده چیه خوازن تبحثا جوینه بک جوینا کوهات لدار خستن ایرو چه مجار هاتون گوتو بیش کرن؟ سلا بریز ریباز را تماشاوان ریباز را و شکارمند ریباز را سرچاوا براستی ایرو چه جوین هاتن دامد راندن یا جوینک جه کسین گو سرپرشتیا قامپی دکتن این هاتین هلبجارتن آلین خلقی مید قامپی ده بحكم انجمن سركنشيا قامبيا توسطت نقابة قامبا ودزقين الحكومي دادكن از ايرو بوارز جديم قالك اريشانا لقامبا قويلان وقامبا بردرش او اريشا سدمويك شاندنا ريخستنين ناب دولتي جبرا قامبا يك بيكي خدكشيني او اريكاري او خدمت نما يقوش خلقين ما ينقو بحوجرة ذي قامبدا بيشكيش بكي وتيكلي مجي قال دزقهن خير خازي وخير خازية برداني وجهات معني قامبي رهنه و امكانيات الجمع محدود نقول بكارن جرسيا روشا پنابرن بين روشاوين كردستان دوا قامپا ده بكن تايبت قامپا بردارش يا قول حتى هاجي خلقي ويت چادر عدد دجين چادركي بو باران تي كبد نيف مال واده او طافجي وقت هاوينه ده ورزه هاوينه ده وطافجي تأثير واد كده وأب حالات هني بسدمه بو بشكي مزنش خلقي مين وخورتي مين قد باقام بادا دجان پنابر بينو كوجبر دبنو بري خدن أوروبا وبري خدن بري برز هوشنگ توکو برپرسی هردو رخصتن گویلان و بردارشین پدکسی تبحثا بنابران کر بتایبتی لکامپا بردارش و تگو خلکن یانجی بنابرد نوا چادران ده دجين يعني تخوزم تبهترونا هي بخسر روشاوان بتایبتی دور زي زوستاني ده نها سرمه هي باران دباره اگر هی ام بیجن بايك بهيز چه ببه يعني روشاوان چاوایه گازن دیوان چیه پیوستیا وان بچه هی بتایبتی دور زي زوستاني ده روشاوا قلق نخفت حمي آلين بو برداميا جيانه دا روشاوا نخوشه تشتت إيصال لوانه تتوجه كرن بلا كرن اجبوي حاضرين جبستاني چه غاز به چه سوقين گو خال برگر بکن چه چادری نیبن چه نایلون گو چادری خدا بکن يعني چه آوائي ناجوار اقوا بکن بري قامپن من يتر نظامات بقيوار آوا بکرن روشا قام درشت متتكيدا براستی هكر باك بي يك كونان شيبن الوي منطقي عم بوانك بتحفيبه محتمل كسن دوي قام بيدا زاروكن البر آبنا هرن يعني البر سرمانا بقفلن البر قلت شفر الزبين وحوكبين دوي قام بيدا ام بريارة بهندنا هو بنك حكومة كردستان دكتنو تحكتي جناب السيد بارزاني انه لنرينك لسر روش كتبرين بعترش خايبات كتبرين لقبيلان الجبات هردو قام ظرف كيواي خايبات لد الرياضة انا تبري باجار انا تبري شغل انا شغل الجبوة
شغل اندیا تریفونه و ریخستن سیویل یگو خدمتا واقعا پادگه پیتری و هاتنک شاندن جهنگا حربا گول نقبا اوکرانیا و روسیا در گور جمرتي باش بريز وشنگ تبحثا پنابران دناوا کامپی ده به هرگولی تکرتا گود روشک کلکی خراب ده دجیم بتایبتی دورزی زوستانی دو بتایبت جی پشتی کو نتوین یگرتی کارن خورا وستاندن لسر پنابران تخوزم بزانبم يعني دورزي زوستاني ده شخوا ريكار يانجي ام بيجن آمدكاري جبوي روبرونا زوستاني تينا ستاندن اللي كامبا بردرش تشتكوها تشيبو ام بيجن آمدكاري جبو روبرونا ورزي زوستاني هاتنا كرن يا نا ابدا يك تشت يك قاب نهدي آوتن جبوي حاضر كنا ورزي زوستاني تشت نهدي بيشكش كرن مش خلقي ما يفوت بي قامبي دا دجين حتى وكي ساعتا ايرو او زوستاني دست بكر بجرو بيدا روجن سرمانه نه گاز هاتیه توزیع کردن نه پرن لوا هاتنه توزیع کردن نه صوبه هاتنه توزیع کردن نه بطانیات نه چادر هاتنه توزیع کردن نه نایلون تشت خدمات زوی قامپی دش خلقی مره نهتنه پیشکش کردن بله زور سپاس کرم بک کرم بک برز تشت نهتیه پیشکش کردن وأورنجي عينجي بالجويلان قامبا جويلان جيها اللي قامبا جويلان بحكم خانيادنا بين باراستن بيترج خلقي قامبا جويلان البر فرتونكا وجبر البر كابي ماشي بحالة حالين بوري روشن بوري آجر شادركي نتيجة ما شتي كهربائي نهده شادر پیرا شوطی خلق دیسا شفردگی ام هیویدی که حکومت کردستان به مسئله چارستر بکی یعنی اوی قام پی جهتی تایبت جیرب بینه و خلقی ما اوی قام پی جوستن گایی و آسندی گوته ده بکاری رزگار بکی و خلاص بله زور سپاس جبو میوانی مبریز و شنگ سمگمور اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا زور سپاس لسر آمده بون آتا